Waduna da pukela diu usutuwe kono de sodo awe ime PTK Myanmar YouTube attack so the kaklo tilu or gloyo clearing oh Pella John the Chihu so PTK Myanmar YouTube attack so the kapa plato weda le Malaysia so pa boba ralo weda Pella John the Chi thola apadu blodu atau po bula me le ko peo pusula hisuta suta kamo te pu imela amathi ma wo kamla la apa plaro atabata si de panim ma na we ma si we pluka we di aro huta kretu to kwi pasa kwi ole asia ta kare karu apu per la democracy ne ke te si ne lo do Malaysia sopa ataboba ralo awe ine awe ke sene siko we asia ko bide do ane Asia apa lo sinola ame weda Brunei sopa la aga kota pula aga mata setele ta pa abula ta ka tuto kwi pasa weda payo thula hisuta suta ka mo te pui le Asia ta kerekru bulu khalu ke he agone lo me age dile ni payo thu awe ime udile Asia ta kerekru bunekle we kibula awe si kaba ma weda ne ta terbu ne kaba hu pu we mitme do kaba thodu thoda we ni long mitma we no to mi ba ne uwe de ziba aku klela agigitele Asia ta kerekru ogo ne mi weta thuto kwi payo thu aku ni long Mimi le Malaysia ro Indonesia ko ne sa tho ne la akho thilili awezi te weda la awezi ata ka so apula pe yo tu hisuta sur democracy apdu ata suta kamo awe ine awezi litiki taba subasa awezi bado awezi to hu pu sikko ba ni lo do me akedo sikko weda la Asia ata kare ata wi kho yo kho phan du ta kha aku ni lo o klasa kana kliso jowa joba tasa lo leta sugdo sepa apako kupagane ki poko mi kleta musiko ne me poko ko bauji ata sipa ne bwani lo padugana ta phukela de yo mo tuba amu thobu kono ade ni dike